Dah gejing Sokia halor gejing Thongkam haglenti ke Bamkhoi. Hakazin thok dieng jong katayo kaseng Hinyo Trap Integrated Territorial Organization HITO. Kalalet pak pensange gejing Thongkam bean hagatnat Program Implementation and Evaluation kabadan ha Nokrek Building ha Lower Lachumia haganong ba Shillong. Kaseng HITO hapok kejingilam Presiden ubak don bok dekar kelalit air ke Dorkas hau Assistant Director ke Program Implementation and Evaluation ubak N Karchandi. Bandawa badai banwengkam Mardor ya ke Jenny G Momen ya ke belatung kum kepian hagan tenat da kejing betha jong Menteri Ketenat PHE Umar Kuis Marak ke bamlong ke Bayahap Setia. Ubak don bok dekar ulong bakat bakajela kerangatai sani halau ke reservation policy bat ke roster system kumta kene kejing Pak Thongkam Menteri Kladai ke Besipor ne ke Besir Taru kamlong ke Bayahap Setia. Kahito Kladawa badai banwengkam no Mardor ya ke Jenny G Momen Nrei ban khot ke advertisement bat bagajing Thongkam gade banlong hak lenti ke Bekhoi. Kahito kal berngam balada ke sarkar kam wengkam ya ke samla kumta kahito kan syem ke senjam da ke bleben ujor syaka ying syari Meghalaya High Court. Nomor ba pidan mapita pengimut panwan yang kan ui kan te bo umdan te ngapan kan bat pi ini sih harus kriat tadi ni mah dan umdan forward meskipun forward mengamuk kene kisti ketika kepala Pak Minister jong ke PHE bat jong ke soil unjuk Markus Marang tena kali yang gejungi ngithok da kene ka memorandum kisti show director jong ke program implementation and evaluation Ram Kumar hang ni ngila highlight bangila ong ba kat ya bamentali ka kep ngidang ya tai bahaya halor kadang ton ka debate halor ka roster ani ka ta ka roster reservation mereka roster polisi hanya ka tega reservation polisi apa ke jela ke jungi te habangi pet pat ya kata kau ke jing betha ke jung kembalong bian claim the court kata ke advertisement ke exam dan ni proses ke prepare tengi nakali yang ke jungi ngimdon problem ngimdon iya itu inong apply te kam henry de jin ba elect te kalenti ke badai komut kata ke kalenti te ka bayat deki rule and procedure tingim dan jingwet henry la deki mut banle sop tang na barbaki dan jing itu pat hang ni ru ban suong ba iwan na kalong yeng kubaduk ha po jela me khla jungi indai tang mai henry deki hazar mut ki long yeng ki bawan na kalong yeng baduk lada ai ni komut ye ki be le ban ai tena kalian ku jungi ane ngila tho ba ya kan ni ko post de ban khot advertisement pat de ban ya itu deki exam gini tai kat kum ka lenti jong ka ai lum kumta ni nak seng yang hang ni ngila tho sai ba kumbang ngila de ai sin jing sneng teng yep sia man kane sokar jala ba ngin ya ching ka sheri nginum shin rain ru ban yat me sesien lada phipni ngi de kilenti ke ba shar kai de kilenti ki bam dei pause ka hituru kan sapni lang ipi de kilenti ke ba shar kai ta ka bayat ta ka bor jong ka ai lane da kumbangin yalam ye phi ngin tan ye phi siang bisa bat nga kenturu ya ke sarkar bat ngimaham jor ba wat num yelek kam kai namar ba ka hito ka don keleng kala ru ban hapo ke office kene ketai namar ki breu ke ba support kene ketai ngi don be ke jing tip da phiele butu lane phiele ta kono kam tai